پیرو هشت مارسه بچکریه افکاری من بیداری گلکش با من آمده کرنه گلکی سپاس بوا راستی جی اف مزنترین و بهاترین دیاری الجمن کو هفکارین ما دوی روژه ده من ببیرا خواه آنینه و او گل دانه من گلکی سپاس ونجی گلکا وصا پیشکشی هر جنکه بکن دجیانا و دایکا و با هفجیم با خوشکا و با کچا و با ماموسیا و با لدبستانه دلی پی خوش بکن او وکر ریزگرتنه که یا سپاسیا هفکارین خواه دکم سپاسیا ریوبریا رو داو دکم کو وکر ریزگرتن او گل دیاری من کرن براستی جی لروداوه ما فیجنه پاراستیه همو هفکاری ملوی داره همو زلامن کلگل مکار دکن ریزک زیده بو هر کچکه بو هر جنکه دگرن کو لروداو کار دکن ام همو بهوره یک مال باتن دیسانجی گلکی سپاس بو وی دیاری اجی لدایکا خواه لخوشکا خواه لهمو هوالین خوین کچ لهمو هفکارین خواه لروداوی کار دکم کل بشین جودا نتنه اوین که هون لأکران وان دبینن لپیشیا کامیره لگلک کچین ما و جنین جهاتی لروداوی کار دکن لپشت کامیره و کدکوان یا زیده هیا ده پیشکتنا روداوی ده از لوان همویان روژا 8 مارس 8 آدار پیروز دکم و تکز دکم که کار کرنامه وک جن لهر جهکی جهانه با جبو کو ام هبونا خو تکز بکن و هروها الیکاریا مالبات خو بکن الیکاریا با برا هفجین خو بکن کو جیانه کبرومت مهبه و ام جواکا خوجی پیش و ببن اجالوه داره لکردستان جیب همان آوائی ده سالین داویه ده ریجه کار کرنا جنان و کچان بر بزیده بونه و دچو افجی جه دلخوشیه ده ما کمروف بچه هر جهه کی ببینن که چیان جن کار دکن براستی جه دلخوشیه هر بوی بونه جبلی پیروزباهیه ادوخازم بالا و بکشینم سر روشا جنان بگشتی ام بزانبن که روشا جنان لجیهان چاوایه هنک آمارو داتا هنه بریکو از آمجه پی بکم امی بهوره وینه یکی نادیا مراد ببینن نادیا مراد یک جوان جنین سرکفتین کرده بتایبتی کردین ازدی کو دنگ همو کچو جنین کردین ازدی ینکو راستی بم پیکرن و کام کجی و دزدریجی هاتنج آلیه داعشه نادیا مراد بود دنگ وان و دنگ وان گهان ده همو جیهانه بخوجی بالیوزا آشتیه یا وینه کرد سر اکران روداوی هند بینن دما پیشوازیا سروک فرانسا ایمانوئل ماکرونه لکشکا الیزه کو پیشوازی لنادیا مراد کریا ایمانوئل ماکرون دما کو پیشوازی لنادیا مراد کریا وکه کچکا کردا ازدی کو خلاطا نوبلیا آشتی جی بریا او وینه لگل گرتیا و وینه جی لطورن جواکی بتایبتی الاکسه بلاف کریا و نیویساندیا کو او گلکی دلخوشه بدیتنا نادیا مراد کو دنگکی بویر یه رزگار بویانه نهاجی ام بداتا و آماران بحثا مافی جنه بکنو ام بزانبن که مافی جنه لجیهانه بچه آوایی الگوری راپورتا کو نتوین یک بوی بلاف کریا و دبیجه مافی جنان ده پاجده چونه دیا بتایبتی دبیجه چند سدمین وی هنه جوان جی او کو لوازبونا ناوندین دموقراسیه هروها تکنولوژیا کو یک جوان سدمایا گوهرینن کشو هوای سدمه کدنه باوای کی کو لگوری راپورته مافی جنان لیک سر 4 ولاتین جهان پاجده چویه و جداهید نابرا جنو میران ده تکرن او لگوری برنامه کو کنگره جهانی تایبت بجنه سال 1995 لبکین کوبره ببریه پشتی 3 سالان جوه کنگره هرچی قاصد پرسا اندامبونا پرلمانتوی ده پیشکتن هبویه پیشده چون هبویه کو اندام جند نوا پرلمانتوی ده الولات جدا زیده بویه لیدی سانجی وکر رجا اگر املی بنرن 3 سر 4 لپرلمانتاران الولات جدای جهان ظلامن لگوری راپورته هرچی قاس آستا دستبریا جواکیان جی گرانتیا جواکی جنان را زیده بوید نابرا سال 2010 حتی 2023
لێ حتە نەهاژی نەگەهشتیە ئاستەکە و پێویستە ملیارە کەچ و ژن li cîhana me hene ku bê gerentiya civakîne. Herwiha derfeta kar jî bi heman awayiya yeksan di navbera jin û zilaman de lawaz e. Li gorî raporta Netewên Yekbûyî ji sedî 63 ya jinên ku temenê xwe di navbera 25 heta 54 saliyê de ne li hemberî kirê kar dikin. Lê zilam rêjeya wan ji sedî 92 ye. Li gorî heman raportê korona, şer, guherînên keş û hewa û teknolojiya bi taybetî teknolojiya nû jîriya dest kir sedemên pajeçûna mafê jinan in li cîhanê. Li gor raporta Netewên Yekbûyî di dema 10 salên derbasbûyî de bi sedema şer ji sedî pêncî ya tundutijiya seksî û dezdirêjî li ser jinan zêde bûye ku ji sedî 95 ya qurbaniyên wan zarokin wate ew keçên ku temenê xwe ji 18 salan kêmtir be. Li gor Netewên Yekbûyî sala 2023 612 milyon jin bi duraya 5 kilometran li navçeyên şer jiyane, ev rêje ji sala 2010 bi qasî ji sedî 54 zêde bûye. Li gorî raportê li 12 welatên Ewropî û Asya Neverast ji sedî 53 jinan bi awayekî rastî tundutijiya civakî birêka internetê hatine. Li gor Netewên Yekbûyî 736 milyon jin li cîhanê ku dike yek li ser sê ji rêjeya jinan di jiyana xwe de her nebe carekê jî be rastî tundutijiya hatiye.